Bali pa nga tikas nga panagbiag may. Taltalon latan kin konstruksyonan. Kaasim rati duwang anak ko. Nung kasto iti masakbayan. Kailangan ada makalpas kanyada. Kin makaturpos ti kolehiyo. Parbaring bali ti panagbiag may. Nan tapang ko man katungtungan nida. Nak, arti kagayam. Apa yamang niya jay? Pinading mo na panan na. Rumor mo tatay amang, baka napan nagpa-share dyan ti kakadwana. Kasgiya, panay mo ti pasyernan. Manipo diti nag-graduate suna ti high school. Supa yamang, nahilig mo ti barkada, baka bisyo pa yun. Madimot ko ma. Nagadday mo talaga ti ugali na kanyam. Bayan talat tasunan amang, ubing pay mo, baka baliw to malasuna. Nyapay garot anak. Anusan talatan ah. Happy niya di kayong bagayo amang, kasla importante ata. Seryoso kayo may. Kuna anak, na may mayat ko man at pinading mo. Tatalo tayo tutungtong. Happy niya di agamin amang. Tungkol di masakbayan tayo ati katalo anak. Ni, harta ni adingin ni amang. Ading, may kamantoy, da ka na ibaga na kanyam ni amang. Nya jamang, seryoso sa ata. Kuna anak, tuko ka lang. Niya di bagayo kanyami amang. Madanagan akpay. Una mang, apay seryoso ka mad. Amuyo mo ito siguro anak ko. No, kasano karigat ti panagbiag tayo. Kahit ko kumamang nga dama katurpos kanya iti kolehiyo. Marbaring bali kumamang ti panagbiag tayo. Happy pagadalan na kami amang. Happy pagalaan nyo mo ti panggastos yaw. Madi anak, kastinay. May sarang ti agadal kanya yaw. Tapos haji may sa mabati dito eh. Tadwa kadwa kag talon. Tama suporta lang yung pinagadal na may sa. Kas di amang. Uy anak ko, sino mayat kanya yaw gadal? Siya ko namang, tao mo tihilig ko tatal-talon, nagkriga tata saka nagpudot. Una mang, ni ading langin ay. Sigurado ka anak, na kaya magadal, nga na makaturpos ka? Una mang, takaka-graduate ko lang mo ti senior high. Ananusam nga gadal ading. Takar-karigatan minitatang. Masuportahan da ka lang. Umanong, kaya kajay. Kastinay, ni sino ti agadal? Ay taltalon to, isang tumang mana di madi nakadal. Kasjay amang, kasano ngayon numadik makaturpos? Sungarod nga siguradom no makaturpos ka anak. Kaya mga tading. Basta anusam ti agadal. Umanong, kayang-kaya kata. Pilitin nga makaturposak. Ne, anak ko. Ati katungtungan tayo, dumteng to ti aldaw. Dapat masurot. Una mang, ang problema jay. Una mang, addakan tupay. Ne, lalayang ti agadal ah, madi ka naglukulukaw. Una mang. Ne, anak, anong sabi ti agadal ah? Masila nga panahon na yun, makaturpos ka. Una mang, kayang-kaya to yun. Nay, talawan mo ading. Inutam. Nagbasit tinapit yaw. Naglakapay tirek. Kung manong, madi ka madanagan. Nay, kitam namang. Uri marigrigata na yun. Agumpubrapay lang. Kumita lang ti kwarta. Nyaki din, napigsakpay mo ta. Pakatawa man yamang. Sige, paano kung taba ka maudak pay? Sige anak, galwad ka ah. Nay, ading. Awang pala ti bisyo-bisyo agadal ka nga nalaing. Una mang, un manong. Sige, paano kaon? Una anak, galwad ka ah. Api gamin niya sumurt kay pilag construction amang. Madilog orod kayan. Kayak pa anak, 5 araw daw lang mo. Nagdagsin to brad jay. Sayang ay kitain jay, supay nga lawan sinading mo. No, aginanakay pilang nga tamang. Lalo kang kapsot na untog ubrag anak. Pinagtatalon man no sa marunong nga Domingo. Mapasabak kayo man ay. Ay kahit nalatati bagay, no dabubra na anak. Bahala kayo amang. Hintay ko rin. Han, baga nagurwa rin porma na yun.
Amang, minong kapilat ti danom na eh. Kumusta tabagbagi amang? Kaya pa ya gubra? Madinsan anak, sakas nagkakapsut mo tati bagay. Kasdiya amang, kapatay ko tagpacheck up at amang, monte ti sakiyaw. Saanin anak, kumiksak tumot lang. Sakit lang ti bagbagyato. Kasano kay gord pumigsa, di mamuta sakiyaw. Agkakapsot kay mo ilatan. Ang kwarta tayo nga pangpagas anak, nagasto sa jay. Madi problema at amang, isal datay pelay taltalon, no san ilako tayo. Tati madi mo raramidon anak, para kanya majay, para ti masakpayam. Salda lang matamang, matubos tayong tumot lang, asin ni apaw. Ure man pa anak, para kanyam lang aji nga daga. Kanyam lang. Nyagorod aramidin tayo amang, talumain kayaw. Lumayangat tulata anak, lumayangat tulata. Nih, yang ading kun saja. Nih, daga magaya may. Kun manong. Manong, makaturpos ako. Kasi yaday, salamat na nakaturpos ka. Sayang manong tama din na nauray niya ang mga makita na nga makaturpos. Sungurod dating, kuning at aragsak lang. Di na lang nauray nga matupad ko ay ambisyon na para kanya. Madinan tumog gamin kit agpaagas ide. Panunutin lang tumog gamin na di magastos nang agpaagas. Supaya manong, tinis na malatay sakit nan. Bagak pa kanya nang isalda, no san ilako aja taltalon ide, madina magkayak. Ada rason na manong, isa madinay na rami dajay. Amumot lang aja yaday. Kun manong, manjak malipatan daga di nagtutungtungan tayo di daamang bago ak nagadal. Kas di yaday, mabali mo mga amadi nga surutan aja ta nabayag mo tayo. Arapaap ni amang aji para kanya nga duwa manong, dapat lang ang masurot. Kas di yaday, salamat ah. Manipod tata manong, kanya maitaltalon tayon, sarili madyon, ta nakaturpos ako. Salamat ading ah, tawray nakaturpos ka madi ka nagbalew. Nyakit ni manongan, siyak dapat igpasalamat kanya yun ni amang ta nagdakkel tirigat yung mapaadaldak lang. Awan na aja ading, kinulungan lang ni amang jambisyon na nga matungpal. Punay nga taragsak na ni amang no si babiyag pa lang manong. Amang, no din na kamang, datoy kami ni ading na natungpal na jambisyon nyo kanyanan. Manong, ate gayo nga balay ko kang matlanganan na makapundarak ti sarilik nga balay. Nagyaman at kanya mading ah,